I gdje se vidi s ove neki youtuber tamo, a danas ćemo snimati kako ja igram košarku. Ajde. Bravo, danas ćemo igrati malo košarku, da te. Viš kako ja znam dobro košarku. No ne snimaj više. Dobro? Ne snimaš me, ne. Dobro? Vidite, gledajte kako ja gađam koš. Vidite? Vidite kako to dobro. Malo se bavite sportom. Sada, da neki to promaši. Evo ga pravo. Prva akcija, kad budete kad ste mali, uzmete ovakvu loptu, namestite ovako koš, znači ne možete gledati tu spuši. I vi ovako počete ovako, malo se približite koš. Ova akcija je mala. Druga akcija, malo se udaljite. Malo se udaljite od koša. I onda začete. Treća akcija, malo se opet udaljite i onda morate, budete uvijek precizni. Morate budete precizni, to je jako. Kako će baciti u koš? Gledajte. Znači bacim u ono stav, vi nešto bude, ali morate da budete precizni i pogledati. Ja na primjer pogledimo onu prečku. Sad ću znati. Morate biti ovako. Hoćete, pogledajte, sad ću pogledati ovu ruku i da ću to gledati. E tako s precizno. Morate budete malo viši da igrate košarku ovako. Da bi dali koš. Ako ne budete uvijek, ne možete ništa. Budete kao ja viši, ne možete da se ne shvatite. Si se ustavio? Tak? Ne snimaš mi ne pišicate. Šesti korak, da morate biti dobro. Ne veze, da li ste mišovi, samo morate da budete brzi. Da ću vam pokazati. Gledajte koliko sam ja brzi. Gledajte. 1, 2, 3. Vidite, ne veze da li sam dao ili ne. Ali dobro, ajde. 1, 2, 3. Vidite kako sam brz. I evo pokažem neke trikove. Sedma akcija trikovi. Vidite, znam ja ovaj trik. Možete uzeti loptu. Ovako namestite i ovako. I ovako. Dobro, to znamo. Još jedan trik. Ovako. A ovo se teško ne. Ovo sam samo nekog putu radi. Samo ću da vam pokažem. Izvinite. Radi ono loptu što ti se kaže. I živijem! Eto ga, radio sam. Akcija. Budete dobro sprateni. Ne morate kubrati, ovako udarite. Kao što ću ja protiv. Ne morate ga udarati. Nego igrate lepu košarku. I možda pravite faule, korake i te neke, znate, kao i u futbolu. Sljedeća akcija. Uvijek moraš da imaš strpljenje na loptu. Izvinite. Tako.
sam dao sa slepljivim. Prvi put nisam dao baš, drugi put jesam. I to je bilo u ovom tutorijalu, ajde čao, vidimo se.